MLA Jongkom Sning constituency uba ajasan saukmi maulong henden kesengi ke laipol terik ubana yayong arjar arfuar ulala ban plipat ba ia kesem up kali lane ke passenger shed ha kesenong yo maulong balatai da kenong po town committee lengba ke grand in age scheme ke tenat urban affair ha ke jinglut ke ba arlak shipau hajar tengka la sakhiru akti kesengi ke jing pli ke kesem up kali da ke jing dalang uba S langsti ubri engineer ke tenat urban affair uba Reynolds Khar Company ubri secretary ke Nongpo Town Committee uba Clement Lengdo ubri finance secretary uba Vicky Singkli ubri rang ba senong jong senong yo maulong uba Arwarjri rang ba senong jong senong mau diang bat kiwei She's not na yung pino ay siya maging sa at could not tangon taski bang one play kanay passenger. Nanit ba ka urban affairs department abap his ngap mene kibon ki development kibon ki kampen roy. Langit ba umper na di itay arlak na laylak na sanlak haba wala kanu development niya dia umse ko magpuloy namar kajing wala jog urban affair department ni kini scheme proy kamtang niya nong po taw mo betring ka nong po taw bangit ba kini kisnam ki parang once na kisnam ko niya chkwat langit ba ni happy perkat ba mangi dong kam menpeli ya kini kan nong po taw kung kata ko model tau matray niya dia plan mga ikanya bangi syusa ajo umlang niya dia plan ha kata kadur namar kumangiyang matahang ni lagi bapay mata di kasniyo pay para kay kani nilaban ng proof kani kayo manong IT radyo ka don ko proposal na kalyang jomaro pagbahay kani kayo na kalyang jomaro kasyo ka pakaskin na simpor ka banwan wala ngala ay ka proposal laman tani kayo kung niyo boy pabuling mo pura kajing trailan kajing IG trailan kajing IG mo inong social ka nila ba kapag nagtatay ki palok ki parajor ki pinarong ki banay na mga people inong ka improve ka niya yung lang ko sa kumjo tingnet ba nakasorkan habang pietre senda bagi department papel senda bagi nomi kmat papel ngangat nila panwara kajing ha kani ka mo wala ban pernah ka do mathan kumay kami baro nor manay yung ma na tentang pisu ong may su depend betang MLA tentang habang kedon ka lahat ka linti ka nong patao prat linti ng tajong na diye mapinwat miskin ki repair naman kasorkan kalong open yun mapin approach mapilay kudo iki skin ki bedon naman skin ki bedon repair nangay pagka urban affair mo lara hakipor bidat nimpat juya sangkan ya itu do arlai sen iba juya perkat seni ba kumno berbahaya ketika kedong katal bangannya banang ni ay lang tak si naman kadyang banginya joy senang semua namar nang sutur kumno nang ni kwan nang ni katal kibon kijindangkan namar pai surum sunai kibon dang ni jinduna pani badam tingdongkam pada ay lang tak si kuman kadyang ba nang ni sakwan mo neto ba jesen bagi wei pada stakeholder wei department yo pero department ma niya don senda intis na namar nakwa bakan ni kadong katain kan prima ya pro kilya wala ngayon ni yo ban pi ini scheme ba arlak shomor ini ka passenger ship ba mah ibril ke yo ban di slap ni ship kasi ngangat ba kamde ta scheme ka ban shu ni tangan ni scheme mo shu sa tangan ni ngangat ba ninang beteng ya kani ka kam ka ba kachindur pa chunga kalong ba baru khat badon ni no kilong pa jo kani ka dong thai jo kani ka shnong ni ki engineer badon lang ni but the officers di department di repair to ini ay lang katakti buman bakadiang banginya tulon lang yung kanikam bangin mimpet ba ikani katong natahan ba kumno nang ni sakman ginwara ika babahan ng takani katong natahan kesenang jungi kamdai bangi penedkam tamungi si senang henry kumbafi imta pisaki da kispa tli kisnang kewan yong ne kumun sumawru kibabun hi 80% lada ng bakla kibawan niyo hungge kibay kibahap ato kanopo constituency wala kataro sar wanang soter ni gasnong ngihap haga constituency kajongpi ito ni Jakai balay ang tekwa ning manes kwa simple school yung pilong kan ayang iti Jakai ngipis na highway back kat badap iti pisa but pinalay hado mentaman ne katungga di kasking babaar wis na
Badan sok podai badan ni bat ngatrai na jing i jong sarkang kene di gabaan. Pas ka balai dapat pendap ya kene. Gilaya ko isti na kalang urban affairs department ila pa lang ba jing engineer ba lang state kil ayang isa sanlak batit kali kitnyot nang buta jing jong ipai ba po kene no po taon. Ini di ladi imam ibadat ni bahe in persang kumilong mentah baru kaluis nong idan po taon. Ya tray man penroy la da ID scheme kanun na mo ngiyo ipersang man pahro kisnong kebangila ambitang ngitap tang nang mi kmat nray kadi kamram jamiru bangin tawlak ini no department la de agriculture la de agriculture la de irrigation la de kanun no department ini wat hi edin taw gilat lenti pan develop pan pernai kan no po kasor panangi scam papupun ngi hanne itu sorong la da kan kasor jong po ngi kan compare dan kampla dan kan kampernai man kiwa perkisah di sikar betar kiberan naga jelah